chỉ bảo ule tuân trùng chút thil tắm tắc lệ thil chỉ sang cần endo na thil chỉ sang cần soi bọc anga thì cho nên ama sabera cần soi du chu ei Joshua Van hi thalak pui ve ngai kha ka tuma amaro chu mi pui le bo ruak zong zong le thalak pui har don ve win riata amaro chu tha ka lak pui thei hlau maya thlen na lama kal chil rup maya lomom khop maya tiang chu ni moi da win frame in kan tar tura nga yang ti chu nên ei mi tam takina Joshua Van ngati ngai ti zia mai ngaron ti hei hi soifia deu ka du boka UFC hi ka the yanga nga en na save tak mai kania ti chuan Joshua hi sang ni somni pathum June ni somni pali khan UFC ya match ma sabera ron khela khati huna khan announcer te le commentator te khan Joshua Van boy thong tin an soi lo reng renga Joshua Van tin an soi vekani tina ma pon interview na sang sangat tun thleng hian Joshua Van ti in UFC huanga hian in soi charcharani hi a fighting stage name Joshua the Fearless Van ti hi ama in vo ani mai baka midangina an hriat larna le an ko larna ania khati hun lai khan commentator te tonga changte an thu soya changte in American khole tuinei Myanmar atanga ron kalani ti kan sia amaro zo zo na thla ka ni le ni lo ti lam kha kan kalo ngai tu ngai lo sim sima kai phei chuan ti chuan a hnuwa aron champion nei chho to khan octagon chunga changdana huait kha Myanmar flag ken te an deal chho ni a phal sakani lawa atira po khatiang khan boru ka ron om chho ani ya zo na thla ka ni ti kan hriat ma zong zong le aron lar chho UFC stage name MMA stage name Joshua Van ti hi ama in soidan le mi zong zong ina an hriat dan le an soidan ani a chuwang chuan tun hnaya up champion noron thethar hoin ti tiang Joshua Van boy thong kan te chun Van boy thong chu kan ti bi klawang amaro chu a stage name kan soya Joshua Van kan tia Joshua Van ti tur ti tlat mai hi chu tu noron thethar le ron ti thar ve ina ti dan tur mi ron shil zo khi chu ke ka ngai dan ni lo lek zo ka chuwang chuan he stage name mai ama pona in soida ani Joshua Van ti hi chuwang chuan Van boy thong te Van boy thong ti kan lo mangani chuan indu lein ron soinga amaro chu Van ti hi ama in ko dar ama in soidan liu liu ani ti hriaila a thain ka hria chuanin phun som ve trim rim tiang hei tun Joshua ron kal hi Joshua Van ron kal hi alo moma aro pui kan lo ngai ro pui mema chu ti rual chuan MMA abik takin UFC lo tui chila lo en ve ngar te tan chuan le lam taka chuan arilun na thlak ve riawani a chan chu zing khat po UFC en a tho ma pha lo tur vai khat match po en tluan lo tur ti mai te ang khatiang a tui chil lo ti hriat reng aron champion nuwa po midang zo chopa mel hriat chop ti hriat cha reng te a che velan lo in la VIP lo in la celeb vela thalak na hui puin ho kun tra tak te an lo nei zo ka ti chan bi ka nei lo nia ni deuh furani mun sang ranga poi lai hol chung mai ni lo mun sang ranga ni veka chu ti line at fence tak te he ta zo na tha ka ni ti po hriat ma lo tran ve ngar tu te tan kha chuan le UFC ngai hlu tu tak te tan kha chuan enge mo fence te han mu khom na le enge mo han ti na hun te han om se ti cha kom te lul le na amaro chu ani hut vek to mai sia abul nai chang phala chu soi thong khan vel khan ni thin box sia UFC fans tam takhi chan lung nur dap pan ti ve le thinin karing heng vel ang he chu eng po ni sela aron kal shim shim mizoram leilung aron rap shim hi chu UFC ngai hlu tu te tan chuan MMA tui pui te tan chuan alom omani Right here. See? There you go. One more. Yep. There. Nice. Well, I'm gonna take mine to cross and back. guys
Yeah. You wanna wash your clothes that you put in the laundry? Yes, please. Yes. in rini khan MMA fighter so te den hunan manga ala savunga pa ka te ke in an tlan chho ani oma a cardio that ziat a fit zia te an sei hat maya ania ani hi UFC apo ama lema cardio travera in thangat khania tin a fighting skills apo a cardio bonzia kan sheveka ani tluk phak cho harvio nga amaro chu an niang huanga tel tur zor an nianga fit thi ni ngai ti kha thilang chiang ve deuh chu ni lo phumur mur to hei mi pui te po ar ding thru ma hol dar sari le chan ve ri to em o lari lo deuh ro pui khop mai ta hi siam poron advance ngang we ko do maran thleng lai cameraman din na kon bei lian an bei sei ve le mai du sei khop mai lai la ol hlem riu mai a siam lai thurei to ro pui se he kal maro pui se a ti pui tur pon nei vak lo ni so daria ta reta kan la tan lo le ta phot mai he kan khop mai ka bulvel ta poin kol trong nen hindi nen english nen kan ni noi mai de kan kim mai không sai tiền lâu buổi to thế mà mẹ thì sai tiêu tin trong cái tay bảo Asen mình sai lần đi lệ ta
thil lo thing ta le không nổi referee referee hiện ati top trép rồi Thank you to the sport minister. Thank you for having me here. It was such a pleasure to see a young talented guys perform tonight. Thank you. I love you guys. thil tam vak ka soi longa hemi zara thil thleng hi masabera chuan mi pui kan tamang renga maro chu awdan bumal kan nei lo kha chu ko uya tin pudu oma kan chief minister a fak om khop maya punctual mai poni lawa aron thleng ma maya a fak om ani ai thla ron ma zo kani tin minute som panga velin tran hun an ti ayat laya tran an ni le a epo hi a boi thak thin khop mai mi zo te hi kan ti hlei thei me lo ani ti chuanin lo mom deuh mai chu kan MMA fighter te man son na mu tur tam khop maya aron khel tran tir phat po ama MMA fighter ho in sual chia mangkha an thaina dai tlin le to si lo angkha khangkha om talo an profe to khop mai professional kong an zo chhoti hriat khop mai training mu mal taknen mu ram enanua ma ha dam dap maya class zai mai ni lo bom ma kan son chho zel porin om tlat tichuan pudu ama thu soya hian kan chief minister thu soya hian Allow me to take this occasion to reiterate that the British government had given us a wrong name and called us Lusais in Mizoram, Chin in Myanmar, and Kuki in Manipur. These are not our generic name. I repeat, these are not our generic name. In spite of the British policy of divide and rule, today, a common nomenclature with a common language is being born, taking its own shape, its natural course. hey hi apoi mo khop mai kan chief minister hian a huna she hle mai ka tia hey hi zo na thlak ten tuna hian Joshua hi zo na thlak zinga mi ania kan sheveka tichuan Mizoram aron kala Mizoram he program poimo takhi aron manga chu mun changa zo fa te hian an lo thlir thep thup don an thlir fur don engting en lo don son engting en ti hi an lo thlir na sadon mun tina chang zo fa te hian chu hun rem changa tak mai chon kan chief minister in barmarama chin ti in min soya heta ku ki tin Manipur lama min soya heng ang min then ran na min British da min then ran na le ming min pho sak na hi kan ming ani lo kan ni na ni lo ai hi chu chuanin min ti dar me ka tuna hian common language tenen ama kal kalina ron kal chho me ka kan luang kho me ka ni tin thiam tak mai na ron soya atangkai khop ba he zo na thlak in pum khatnan hun rem chang tak aron mangani te chuan hei hi chu du tok taila photada pudu bathu soi hi chu Joshua hian lengpuya tangin tu toy te so heta po thu soi le a chuan chief minister hmuna khan thu soya toy te khata khan thupoi mo dewa soya ama ro chu kan chanchin bumi ten an let fu tok lo ka ti tlat
อันนี้จนเล็ดฟูนินติใบไทยอามาเราจูอันเละดานอาริกชัวดานนี่กินฟูก็ติดลัดแล้วนี่อินทีเวทเขากระริง Say, man, you guys have a world champion because, you know, he's a long man, brother. So we are as one. So you guys have a world champion. And You guys have a world champion. Atia to be zo achuan achan chu Mizoram le chin chu u now kan nia impum khat kan ni tin asoi zo ma chu wang chuan world champion in nei ni tin asoi ni hei hi media sang sang a khan kan han en khan tiang hian ron let ling tlat mayam Mizo mi puiten UFC champion in neya lo in ngai ro u tin ron let ling ari hei hi mun sang sanga chanchin sang sanga chanchin post to sang sang tin ron post a ai chu an let fu tok lo ka thi amaro chuan an mani ngai dana chuan ta dik lo na om kher lo nga amaro chu arik chua dana hian kan thian pa wheelchair Mr wheelchair hian nula pakhat ne na hian ka hmangai anga lo in ngai ro tita sela a meichia kha lom vakin ka ring lo bial nu kha amaro chu ka hmangai cheti ilo in shadow na nia tita sela chuan a lom view ka ring chuwang chuan ai arik chua dan hi ai nang lo ani you guys have world champion ati chuan nangni hian world champion in nei ni Mizoram hian world champion in nei ni ati na kha ani maya chuwang chuan ei hi war de win ka soi lang du Joshua Van hian Mizoram hian world champion in nei ni ati world champion nei anga lo in ngai ra u ati lova world champion in nei ani ati chiang takin ani hian in u naw na konga a the ang tok tok kin a thu soi pianga thu a soi ti hi alang chiang viau boka mun sang sanga tepo hei a thian te hawaron shroi te bula po hian Mizoram hi ho anga ronin ngai ani a thian ten thona tanga achuk phata an video an la kan han ti dan vel te point en ta wala Mizoram anga hian ho angin aronin ngai ve thlapania ma hi Champion's home, champion. Yo, Josh. Champion is home. Yeah. So beautiful out here. Yeah. a thian pa hian thlona tanga an chuk phat thi anunga zuin champion alo ho e tin awlo lo ani soitong khan mizo ni na hi mizo ania zo na tlak zong te tan he mizo ni na hi ani vek ani chuta mizo una wa miron pom tu mizo ni na aron pom tu te kan una win ni min ti tu te tluka hlu anom lova tin chuta ka rapo mi ming thatakina kan unaw te in ni an ti tluka hlu a om chuang lo ani in tan represent kani ron tingat pheju lomom takani chutiang ani mek lain in unaw na konga hlok takaron tho atum mek lain hem thlak po lan lo om ngar ngara nie kan sia barma unaw te barma rama tanga ron ral tlan lo de rui lo manga miron chom mek tu te ngeyom tak tak le huat thla om tak tak dan bo chian na konga ponom tin chibil konga ron kal tum tat te po mitam takanom khang te chu kan dem turani kan ngai mo turani kan social turani amaro chu tiang ni lowa min joy moi zong te min ti unaw zong te le atha zong ron om le zel po heti te vak maya social media kan be du hi chu alomom lo ka tiam kan ram le lung fa ni silo kan ram tan tang kai na nei silo ma se mizo ram le lung fa anga so moi vak te kan chinga he thabere mo di te ka ngai tu ani mizo point te du lo te ram le lung fa ni silo mizo anga cho kha video kha tu hnaya kan chief minister Louisa om tak mai thu soi anron da chuak le thina ron ti viral le thina he Joshua chungchanga wang po hian anianga kha thu soya khan kan chianga engemo boru ka wanga soinin ka ria ka suarin ka shelowa ka ria sual lo chon mi lo ngai damula Americom cho boruak vel le engemo cho vel atanga he thili ron ir chuak chonin ka sia nia mizo in ti du mi lo mizo na sha thiam du mi lo mizo na enga ma ngai du lem lo ke ni chu tiang chu kan ni ti tlat mai ho te la ka chon lovati luya lovati tral kha ngai lowa mo tin tang kai na ron nei lem lo chuti khati ron tia mizo te ta na ron tang kai lem lo adi krenga ni amaro chu he context ne hi chuan Joshua chungchang ne hi chuan thili nang lo takani mai kan soya kan soi vak Mizoram ron kal sila ke ni chu chi na lom nang ni chu mizo lom titlat mai se chuan a om lutuk amaro chu
ani hi mizo ni na ti teng zo na thlang u nau kan ni na chiang mizoram po ron in thiram ve mai ron ho anga in ngai ve tlat mai hi in pualin ani ka represent ni in champion ani ka ni ti na ron soya chu ti chung po he ti tlat mai kan la soi du chu kai aril na thak ka ti ve tlata ya kanin u naw na ti chiat chak shim le hemi do dal chak shim hi kan om ta nual em mani o ati the ni kan dem om vek bi kher lawang amaro chu a thelam zong te apoi khoi lam le kha ti ang zong chu kan do tur ani te me amaro chu a tha zong le kha tiang anga ron tina na hi chu ya at en dan te po hi kan thlak dang lam ve nga ya tin he ju suaron kal hian mizo thalai tia enge ni apian phung atanga han ena mun le mona han en phei eng tin nge he UFC a hian flyweight champion ani the ti tur khopani chutiang khop chon mizo te a chona thar le phuna thar hi mirom pechiang ani mizo thalai te a hian UFC fighter tam takhian atiang hi kawati theive don chiang em ti ril ru hi mi tam takin UFC te kan ti chu MMA fighter tam takhian an put pha ve nge in karing bukari chu thilpoi mo takani a tin zo na thlak te u naw na konga tuna hen palai na ro pui takaron thok nin ka chia chuwang chuan hei thil hlut takani he thil bi kai chuan a opo zong le khatia ang zong al sa soilu itlat thi chu a so sol thak viewin ka ria